na klea kabambi yenye shetani atatumizia iko boka. Shetani atatumizia boka kwa kutetiri maisha watoto wa Mungu. C'est la paix yenye atatumizia. C'est pourquoi yenye alifanya Shadrach, Meshach, Abednego batoke bashindi, paske bakogopa lua ya kuwatupa ndani ya moto. Yenye alifanya Daniel baombe Babilone yote Mungu ya Daniel, paske balimuprometre kama atendelea kuomba Mungu batamtupa ndani ya pango ya simba. Mais peu importe tout ce qu'on a dit à Daniel, Daniel n'avait pas peur. Daniel akogopa paske aliyua kama hana boka Mungu wake atamuokoa. Uko naogopea wapi? Bameleta lua, banasema ukiomba hautapata kitu. Bali sema bashanga batate, bali kulaani ikaleta oga. Enlève la paix, bimisa kobanga, tiela nsabelika, lolenyo sobonde la peozo ikapiko, zambe ya kosala. Je te dis fera, ndani ya Mungu hakuna tatone moya ya uongo. Mungu wetu ana uongo, ambaye alinena ambaye alisema atayatimiza. Yeye ni mwenye kweli, il est juste confident. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Nini inafanya uogope? Mungu amenituma kama nabii asubuhi ya leo. Nije nikwambie usiogope. Nimesimama kwa mlango nyuma ya neno ambaye mtumishi Israeli amesema. Ninakwambia usiogope, 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 usiogope. Jipatie nguvu. Simama ndani ya Yesu. Uwe hodari. Mungu anamwambia Yeshua, ukuwe na nguvu na uwe hodari. Usiogope mahali gani ulizofuka.